Lampu tona. Oiga, gati come le cale di he. Anya. Yeah. Elo kama kutana, tumo lampu di bolanu? Yeah, na baru-baru mua di ko sale bola na malua mua. Mate iya lo. Au, nka kafang itu kosle. Kikua na vale lo na lo tosi ka manasu di reskuker ke na mate lampue. Oli kilo daeng ikarahma peseniki kong kamui. Talang na. Awa, tai bet lah Makanan memang nggak kayak mesu mahal kadoro deh. Dekali kagak pangoje jeka. Tanis senggoli nagati, soal jual mahal kali ita angoli. Agak susah nama kedah. Kesini ke dulu dan kasih bagus kan istriku Farusati. Ita pa mangoli. Awe, nising sila ka pa ya. Takdir ko mito nakafang ilolaw. Dia apa na tuh? Mati upi. Hai. Masih ini kido lampu vai lo kemasunan nanti malua. Selamat Kak. Kalau Tuhan sudah berkehendak ingin persatukan bangsa, tidak ada yang mustahil sekalipun iblis membisikkan jahat. Hai. Purami naongkan kau masih mati. Magai, boleh apa seniki? Kau dia nak mulai, apa memang ni? Kusuke kau hina. Bah, mengapa ngedit? Tapi berjanji dulu. Kau berhasil ke paluara kau agak janjin no? Kau berhasil ke paluara nga, tampang kalau diliangi kabel atau solasi, milok dampeng nga, famula siapa linron letu siapa kanu kuajeni. Au, milok dobahan no? Upa selamara kau lampun no? Tapi atau kau dia nak berhasil mufalua, atau kalau diliangi agak-agak, terlalu tahu kau kufatingro di kanda cafie. Aja silong, engkau mematu fitnah, apalagi sepedua mereka dalam kandang, ya tona syafi komba. Pesan nih, supaya ini sengi tahu iko petampuri cafie. Pero tak payah di, dan ini selalu keburang atesus. Iya, dia pegangan na fisik kabel bilang ke susu.
siapa gitu? Pates. Positif mana tadi mana tema lu? Hai, mana kan tuh tes Kamila mau tes kami? Tadi mau apa pakai posisi kena kita garis 2. Jadi maga nih kok garis 2? Makanya stron nah. Kok garis 1, mana dong stronnya? Kok dia gak garis, rute bahan stronnya. Masuna. Maga vale teu que malu aku garis 2 nih gitu. Ya aku bingung tuh. Keguguran ya kawa kabelna. Alem itu. Mana ka tes Kamila nala tes listrik? Jadi salah sih kak. Akan balik pakai mate sedi. Rena pag bicara na kulat temo uno, nilota ni tahu eh. Tahu. Ano masuk ke kena mana? Ya. Kata saya coba uluk kulo, nado kasama na semua. Masalah kali lo. Ternyata pengaruh listriknya mandek ke? Nah oleh, pakai dikit coba jadinya lah. Nah gak mesu. Orang masa nggak Spiderman aku kira bala-bala langsung ke kekuatannya. Ya rekuasen, siapa tahu tuh kekuatan listrik nu pernah kontak. Makanya kongka. Tidak aku kamaja lampu sih ulang-ulang. Kita aja nomang haya, kalau nggak tipe kena kati Pak Bura sepenuh tiga di belau. Nak gaga Pak Bura, baca kalau malangi kata nggak beni nih, kompres nggak dolo. Yo ya itu kati dolo, ya peti noki belau kati nah, fasilin mata kue. Oke. Mana kakaknya Bu Edi? Iya nih itu, mereka handu-handu, pura mana kuala dulu. Maka singa tuh itu, nih so pelai. Tindro nih. Bah, marah kan ibu yang tara? Aku marah di Tindro. Halo Claudia Elo kalau minta Pak Bura, marah kan nama sedih mbak Elo. Tak bina pula tay make kaseding. Kulo adalah vale minta Pak Bura. Hei, yang kau jauh-jauh pas Sakia ini. Kenapa lagi Rahma itu makaduku kuliah? Sakit kimure. Oh, ada si kafang itu mau na tahu jadi sakit ki. Mau kafang lagi tumbuh giginya.
Oh, pingin apa le Rahma? Minum ke obat, semoga cepat sembuh le. Bilang kecil. Iya, pelan-pelan nih. Weh aja napak itu papai ya ramah cene-cenengnya rasa jeruknya kan dia. Anak lo itu minum fabura pakarong. Papai lo ah. Iya itu kok mau garap poki. Bukan lo bayar lo sama. Ay, sapuri kia malah dupa. Nela bete bulu. Wah, kalau mau baik kali. Kaliki, napa bura pakai dia he, sapuri gati saya di mani. Beneran nih. Mana kayak di orang aja baik kali sarannya mau tahu kan itu. Ayo lah. Sauna. Sauna. Memang hadi faburai pak langsung sama joget-joget. Hai, doang ada lolokan ramon siapa gitu nong? Iya aja nggak? Sampai baca dulu. Pakai itu nong. Madoko kapal dulu. Mana nggak tahu ya dia lah minta malah aja kan ramon rena lo si Madoko. Sina nih. Dia nak kelo tu tanggung jawab kau malas nggak bela? Iya apa tanggung jawab? Iko pale bang, pokoknya nak kelo misengnya. Tolong nah. Hai, mana tuh sulam teman? Maga belo, itu kakak pundak kafang edi. Maka situ siapa segar-segar nanti api langsung dari pohonnya. Mau jadi mau jadi kali, jadi nanti malah karagaji. Dia nak keseng nggak ada pundak kakuram itu he. Aja nama anu itu lama rufe. Kini kalau mau nak coba tuh lo sih kecil itu di garagaji lo. Ayah si lofa mati tahu eh. Kesani pacana menengah itu lo nala. Bisa lah suka. Kau dikasih ke Laura. Pai paria lebih pai pasti jancinu urama keda elo si botini hey ternyata huri natimu fada kebona makci Ada sih be itu mualang. Oh. Ede manggis, napa aku mandre manggis maka cikale? Halo, ja, setung itu tanya manggis. Manggis pale nang pawang lo. Nang ada detona kuala. Aga ko mabenyahe kan tahu Dia aku takutana dolo. Kuminre sembarang lo nala na panandre. Jadi toni kubalu 70 kilo. Tihin indra ajo ero purek wa gopoli sejolonan rematu.
kali sedih. Kurang menikah rumah ada setung. Beli. Engka di balur reksona saset mure. Maragai biasa. Pak Bura sebung. Oh, Pak Kudiai kapan lu rehe? Eta sakapang itu Ketanya Pak Kurutul kupake mure. Syosyo nih, Pak Bura sebung. Nah itu kagak efek sampingnya Pak Kore mure. Alami, Ces. Ya nafale itu. Ya mi digaseke di temure. Tabe. Kalau kau minumnya di betul re. Langsung tabe kecil oleh lalem. Heh, bisa nggak ada kereng nggak re? Au, gara-gara syariatan naro mure. Kulfetonnya biasa kan dekorengnya ro. Doi 50, 20, 10, 50. Kesempatan. Sisa si tahu ngedi untuk apa kedi? Kau makada kali 50. Terlalu jujur kak. Di kakak keruntu. Keda kali 50 deh. Lumayan. Siaga he. Anu, ide 50 sedih mure korengi. Tono marah. Arah butina 50. Tono mo ya di denre marenga. Toneng lah. Keserahkan mana vale lo biasa. Ya toh, cukup pengen kuserahkan biasa. Iya dasar nau luku. Jadi siapa Firoli sudah mati aku. Aja dulu mure. Kapan gilang? Tapi di lebih ada itu nore. Kadusung. Kalasan. Tapi sih dulu kadusung tandang penang. Halo? Soptes maragae? Aga? Pakai sayap? Mamu sudah lisa malah doi lo. Kamu dikit-dikiti 50 sebu mereka nggak denre. Aga? Hah? 5 sebu? Itu. Ayo vale, pura nih vale. Kira ramai di berapa tiga sih lombanya gara-gara subtis bersayap ya dia bilang. Jadi nore 45 lebih nah. Ayo dulu mure, melo dampang ide banyak-banyak. Iya ro benero lari siapa saya ditapau na taruh siri. Ada siapa telepon me gati. Magai. Suruh meli ke soptes tapi nak suruh lisu dolo malah doi. Pa salah rengi gare nasi ke 30 sebuna rengan. Nah ternyata 25 sebu mure. Masih resira sedih pa 50 dari puhau didi. Oh, ini tuh paling salah nure. Iya nak kuaseng. Dia tuh aku perhatikan ya doi ke. Biasa itu, jadi doi siaga udah terengan nure. Doi 5 sebu maro kapang mure. Bayar nasa naberan beneu. Jadi terus sebu mau nih itu susunan nure. Ya nak kuaseng pak koroma ni kafang mure. Pangkas CCTV. Main pale mure. Iya, ban nure. Sedek kak. Nadesha memanggil mi Fadusu. Jadi kamu alasa kada beneu mat telepon. Elo kali tau na be boting. Elo kali naik di nasi di Kutahang. Tahang maraga. Tahangnya lo curan di Barugai. Wah bela. Kali be persiapan kali. Ikan aroha. Tapi aja tapafele kali. Pak masih kurasa kan di. Mau paku dia nak nisengi. Senato kok ke di milo tulung. Elo miaro bela kali londoanga. Bah, iya pasti na puangi. Ini na vale kali le puangi. Iya. Baja itu. Tete asera kali. Iya, bah, beres gitu. Ye, makasih. Main pale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko hasen ko napana fiha? Baja via koordinator abosi. Odo no. Trilolong itu bisa ke masker no. Aja dulu mahal seru kali nih deh. Yo ede nama tuh limit yang sana. Kira-kira mulai mau baca log doang ini? Hindi kan? Bisa rasa nasi nih teman nonton na. Ya anaknya memang kili supaya merantau. Elo kilo dika baja. Elo kilo bolana Sandrina bisa misara. Elo kina bukti loh.
Makanan oli kodua nih, Pak masih siri ki kualena migare. Bah, mana kayak tuh selalu mau bicara pakai di. Sebenarnya baik dia tuh ku yakin koi kalau bicara pakai di, tapi elu ki vale maga, Pak Yendi elu ki rahasiakan di. Masuna, lagi buat coba-coba. Itania, masuna tia dolo na konsisten di keluarga elo mi dolo ma cari-carita. Oh, manu-manu. Atau kah bisa nih Yendi? Di kota ya Remonro. Di semua Yendi di tempat anak pun raya. Dena paroha, Pak Depa nang kasih runtuh. Kekua lu si runtuh ko Yendi di perantauan ini. Itu pun tuh lu mak video call mi garis lo candrina. Wah, de tanah de disengi. Pasti ada kondre biasa mau nak bisa ya di selang mana. Ya miro ba. Apa refer itu kau nak disengi? Nah pergi maraga. Biasa mereka kenal lau, tapi kau disengi kan di tempat tuan akun raya. Kamu masih di kelonggaran. Bayar na pikir itu si Fuji, apalagi Maita nih. Si salah tempat tuan nih Endi, disen tan disen kun raya. Tetap terima bang, pada atau si mabere di kun raya. Tahimu itu disen nasi Fuji mbe. Biasa matan retoni lau, Pak Maraga naro biasa nane fan raba urani. 170 juta di lahuangi. Padahal to si Fuji aro itu tahun si Chandring di setoni tomatuana kun raya. Napatan remetoni lahuangi. Nah 10 juta biasa ro doin na kasih na dia terpaksa soro. Wali-wali atau si Tefan Raba. Tulu cafi itu nak kena selepas ya baru kafri. Nesena naro 10 juta tomatuana kun raya nama kadasi 170 juta. Aku makanya 30 juta, nata nulis sanggup ki. Jadi makanya sisa 170 juta supaya makati maning itu lisu. Iyo, hai mu bepa dega aku gapa itu loh. Coba na terima harus 10 juta na oleh kon remana ngingkai kero. Oh iya, napa lo kujapu bepa langsung datang jari ke fadusu. Napa nabisi kama keda, ya pasti namanya aku bepa tadi suna gati. Nataro siri na refadusu kasih na. Aga ke fanraba na sarona yang fadusu kasih na 10 juta. Takala doli maning itu lo painre. Banyak sedih kau dina tena lau. Napa makeda pura negara cerita anakku selalu tomato anak kon reye 10 miliar juta dia rengi engkau mana nih. Deleng, nah cerita to yang bena 10 miliar juta. Saya di tomatoa langsung toma na yaya nana. Tanisto na telusuri dolo. Sosok muara na hoya anakku dena. Kan raba sedih, lu syuta sedih ngaro kau dengerangi. Dari syufe topane fadusu. Cukup nih ready, semoga tidak ada lagi ke depannya. Ngerperpes di baru-baru lu suruh tuh camur tuau. Wah, Agar Cina upa bila aku tanya aja na mete iko. Karamano na more mete. Tapi ko soal zaman-zamanu tete bahanu. si agar kira-kira di lau bila. Engka na bay persiapanu. Engkan utie di 120 juta. Ko dihanan na muaro langsung ni koreeng. Tomalasa ka pange dia baru masing isabe lo mo ita muhuji na langsung morendoi. Kuare memen ni lo. Hah? Taruh itu dulu duit di bapaknu. Nana ni singit di bapakku kadang-kadang ku pakai di gana. Yang itu ditahu memang kumbalah kale. Elo kaparingi kejutan dolo. Nah pasti di semata itu matu, apalagi lo na itu mah panguju Yang penting ku seni dolo siaga ni lau tamatana sang riku napa ku huang daripada ni sengi kokoro. Dan liami matu cavi silong nak DP angoto sesana iya. Jadi nah itu. Mister itu bapakku orang mabok. Oke, telona. Siap no baik? Bah, siap kali dek kali. Kamu kasih janji, ada kita yang disoy. Denak kali kejutan garet lo supaya tak kini cina pencangri kukuna ita kak. Kejuta keloton itu sih ada ki gagan. Semua bolana? Panapa telau edi? Bagus semua, engkau lambat lengkap nak kedi, nari nggak biasa. Telur hale. Hai dega kamu tira insya Allah matuan lo. Mati ko, cening hati supaya mau lihat ini na makur-kurang halau. Ini itu, agama keselitirangi lo, bakso bakar. Wah, aleju nih, kontrolnya di kota ko bakso bakar. Agak balik lo. Petis.
Wah, dega peteku kali. Siapa ini nangkre funding? Ah, mau banyak toman itu fundingnya mau petes selama tuh nagalero. Sina pitu mo pikir kilau no gatti matan rin soy fa lagi di kotelo lo. Tolong vale sinapi, kedra sembarang lo diliang. Halo? Halo Nore, sering ada lo lisi Endi kayak gitu. Panas ada Endi lo kena seleku tuh. Lau di kotai mure silongi rahmat. Pamula tangaso di nalau mahani na pilisu. Agak nalang. Na duangi endi no manu-manu di bolana Sandrina. Agak manu. Wow. Elektronik kayak boting. Mau kurang ajar kali. Astaga, salah fauna. Ike lo boting mure. Maka ada Endi lo sama manu. Jadi lo nih boting. Make daka lau meli manu. Oh, wasing manu itu boting. Terseleng ah. Saya dinirun tuh. Magan itu mure muli wakale. Elo nih mana raka. Ambil anak saya dulu boting. Hah? Pokoknya langkai dulu mayatku sebelum matahari terbit dari bawah naik ke atas. Ma bos ya mure. Sapato nih kalau gati janda mure supaya di botik kembar kayak di hulengnya. Aku saya sih ku itu Nure kalau begitu bilang botik kembar. Iya mure. Turang apa le lisi Endi ku kayak gitu le. Kedau, ka janda sapa aku dibolai. Itu kenalang. Ikut dia gare ya tuh malai. Iya ba mure engka fikopoangi. Kamu mau ini? Lagi mure. Bodoh-bodoh ini he. Bilang dulu orang assalamualaikum baru matikan. Ini hai itu mure huno iki. Oh iya. Bilang valen ore. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mamore o malebie. Nah huno isi. Mabok sih. Boleh juga itu main ikan palisu. Posi. Nih, mau. Ya ini. Anu loke tidak rengi salah matuan Endi, nah dilupain malah pakai semua motor oke. Jadi mana nih urusannya? Malah ada di tanah-tanah yang soal kelulusan, soal zamanna. Terus? Malah ada ceritanya. Tidak sarjana kare tapi tinggi gajinya di tempat kerjana. Jadi sagamuan yang lau makna kun raya? Mau tanda di lawang nih. Karena hoe gajinya sih keluar dan ronjamanna. Mana engkau tahu itu loto di aseng. Maka dan di mana kun raya arwah itu fulona. Langsung makan di Endi, dia nak nulis agen sisen 100 tanta pasar jana nata. Langsung kutu timungan apa ku kafe se. Apa makan daka. Kau beleng Edi puang, memang aku aja masule. Jadi akan ada kau mana makun raya, na ya kisi ratu ke? Nah dia cuma kedamu, aja nanti cukup nih roh fulona. Pakau dah saya naroh, mahir kimato dena pore boting. Paro tu fulona biasa di pandesa ni dena. Purana roh. Mete si Endi, napa nafas semalam doira di kantona, makanya biar di kanta kasih genangan 100 banyak juangku ini, 120 juta tanta, apa makanya ke dia tenambahan kali sih napi kareko sejuta, jadi kalian naro sejuta, makanya sih sena, tak terima bani paling puang 100 ke supaya kata kurunti sejuta. Jadi nak terima wiro 100 ke? Jadi na, tetap kena pertangkang kemana kun raya fulona. Coba si ratu le runtuh ke si juta. Ya nara kuasa ngatan ada ale.
Tapi kalau mi nomor telepon mana kontraye sempat di mau dibuju-buju tuh supaya nale 100 ke juta. Itu 1 juta pada Dendi. Iya. Oke? Oke, tangan. Aja pakai covidku. Hai, marago nyonya, dan rekal itu mau lolisi di kamar mandi. Oh, lo sudah lo di mundri malang pusu jampu. Maraga memat kok. Mencerit Kang. Agak memat pura mandre. Elah ada pasar tanah di elah ono gati. Oh, wah. Eka bopa. Petes pakui. Andre fa malada laju-laju po. Oh, Puan sama kalau pingsan. Deh, Mana kan lo rasa jampu malanga? maraga pale. Jampu kok. Gak diasa yang menurut di tanah sorongnya tadi di sini. Heran jambu biji lo, tapi pusu na malanga. Anak sengi pusu. Ya na bedi kok pada mana mau jampu. Rauna memang membedakan. Lah ono gati malanga, keron jambu ae si malanga. Silon jampu salo, kufainu maniko itu. Binyarena minum. Atau tere lagi namanya apalagi kau joli ini. Teo mangeda macarita. Kurempo ko di sero ku teo lao. Ketika kero ya to beda jampu yang megato man model rauna. Tamita foil fo masang, fo afang, fo harum manis, fo bonyo, fo nanreule, fo nanrefaning. Agapi? Fo balanda, yang kate balandai. Malada rosena tapi masih di terauna. Ya jampu sedi asa sedi to raung. Nah penake disengi di gairona itu. Kada bano kuda ditubang. Kamu pusu nama malanga. Dia ini minta gagah pura kita ditubang. Tapi kamu edi. Deh. Ronga di malanga. Ronjam putu itu. Tapi ronjam pukalele asena sila lokal itu Illinois. Paburato itu. Barang masa nggak talua-lua, nama burat talua-lua di malanga. Shosho deh, ya kali lah itu. Shosho aga, nadena aku talua-lua. Jangan kare, apa sila ada lo isi kamar mandi talua-lua hurina. Oh dek, betul gak buah-buah. Dek, kau bisa kada juga timu juga furi ke talua. Dari mana?